Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Ki bahiyang sem kilayam pa do not hadien ba kawi ka samla luot ka ba lakhat kendai snam kerta na Ribhoi district kalakhat kendet ka jaga puli ha ka jela Rajasthan ha ka janmir joka ar penyo terik yong arja pulai kani ka jingklat no joka ni samla kalapun subai ki bahiyang sem ba kala bandon ka era ka silendet wat laki bor penya joka jaga puli kila keno ba kani ka samla kala dekhat ya ka jing im lejong da kabadi ya ka dawai bi bat phasi teladi Kani kasamla luot ya keberatip kerteng kum kawalenda binong nakasnong nong ang marngar Ribhoi district kebrika kun khat do chongba ruby binong bat ka kong kobita siem ka de ka barang puli ha school of design Modi University kabadan hakasnong Lakshmangarh Sikar chong ka jila Rajasthan kamet chong ni kasamla kalawan poi hak step siublei kalai photrek yong arja pulai ha kakat ling soin Guwahati pat na ki bahiyang sem kilali shawe kamet ringkat kijing senran lang jong kipulit ya kamet jong samla walin dal binong on step dan buram ha ka shitarek ujumbang arajar pulai
arpo nyo tarik por lai steng lai tam long lai san sawo menit ai kawan kakol na po university paong ba pide pa jong kita ngohoi ikan ni health condition jong ni kun jong pi long ba worse la ban ni mentah ya mentah dangam la nama ka flight dangam dan yang pide ban markum tuhi ngadan ngam limi poi obati lewat na flight ticket yang klemio ading kata kesengi babut ngalai mi satu kan nala taruh poi ngapoi porsan steng ngapoi taka location dan university dia kata university authority padong yali yang ra Singapore hospital yang suaban li hospital wan suapo university menaikkan dengan lungok banyak tu apa bang aku aman pija ke kun kumno ban ikot yang apa university nang tu ngalak subal pa mar ku tu ngalak yang lam dengan suapo university lagi ko conference hall berkikren ini kunjung pila ada susah kumno ngalak ban susah mo malanggan ni bakunjung ada balong baslur bayu ba ila inut banwan hai na university had sharing marwe and nayeng chadu sa university inut ban lit marwe te kam ba kam solak ngit in ba in society sing babut pada yang bang le postmortem aku tu ka sing balik postmortem ikhlas dan kita huri-hura kemudian bayar dia ayo pakai kili kumpi ki media dia utau dim len utau profesor ki mula menjebab gai bayu ki kili dan kajing huri-hura yang tu ikhlas dang kita ayo dia kan ai ka informasi manukong dia aka kasan terik April ipun changa epa long kane ka kadan ka kerja show po university yang agi kijit manlong kerja anchoring ni kumno gi ban host te gini ki senior ki bisni nga ban le kata tong nai le kato te ban le kumno ban lai na kato tong le kren ke ba bom dei kin ban lai na kata ka ban long anchoring ila le kumto te ila weng no ki le rehearsal ka kan retring da kita ki senior classes yang tu kemudian bala man conferring dekat university authority pada ke GDI manlong entering katakan entering kalau dekat festival kelab kedan po YouTube ro ilong le kunjunga batiwe hang ta kawan kajing bisni nak kajing bisni kalau kailam sadu serta ile sniu dekat kunjunga ada katu ba kalimpi dan kajing subah marsinya lampu conference hall kilienga dom ba itu nga ba kunjung pi la dep society nga mamla ban ngai hadun kata pulit uan nga klio atau medan nak porba kilau taka porba iu ngam dan wong atau tu wen na kino hikai wong kumne ba kunjung pi udi bi ban ustin telai tengong markum tu nga jebab ubri unom la ban hajut upor udi bi ban ustin telai wen na ki member wong ba lajar kami dengan lali tengah kata dem lalong aku juga por beriu kan di aku juga por kan sintelai tu wina kita ke member ki ong ba nang mut ba kadan kita kapal semi dang ayu dang tip tingi mar ku tu ngilau no ngira no hospital dengan dap lapo hospital pada ni cek ta kapal kedang danglong dan lape ta ka ECG yang pun zero pin atau mula declare death dai atkom ba tu ita ki lecturer jong ki pada ki ong ba ilale ita ka respiration ita ka tu ba ki nyal ba tu ator lale yang dalai le ngam hon nomor ba ka khon jonga kan namla ban suicide nomor ba kade kena ka baslut bat ka ba kren hok ba kam junang man kren hok bat ka ba ya ka ba I ka kata kren dengan dalai ngam nganum pediang ba khon jonga ka di ba ka suicide hak arpon ruterik por live spua baila la light na po class lewan di sahing nang tu arpon ruterik ti yong bangan lik da horse riding practice katu gade ka bapun ya katmi khadu nang tu klem yo phone Tengok bahasa arpon ruterik mesti yo pun klem arpon ruterik klem yo phone ngabun kamno ngalik traino dan bawan final jeng train ngamud man late tapi saya hak account jeng ikin hak tu ke por gi kawan phone nang ki ba
คนจงที่ลงกับ health condition กับคนจงที่ลง bawah sih kata akar punya teri artinya tarik dan mit bukan kade porlai san pusau mungkin menja damit ke bor university ba i bor university clear pi kwa manle ka single doktor postmortem ngam kwa along ba ngakwa ba board of medical kinle postmortem long sangut ki member kinle postmortem ya hakasi bakile postmortem ngarung dan telong Soalnya kata nga demand ki ka bor kulit ba ya kamet ya kun jonga inle inquest da ki kulit kan thai om da ka kulit senang menangkom ya din kata panle postmortem rung akwa ba in nomle tang wei inle sangut doktor ki ka medical board ya halor kata ki le medical board tenga ya ka postmortem report don ki partially bangam hun don ki partially bangam hun kadon kuma aktin medical term ki ong ba kini ki rendang ki long kamet lagi serma ki ong tin kasidon unum mong te long usungam unum mong ade katu bajing mong ai bau perkusut auto lai dan kan jalong jarof ki long hani ke hakini ki benta dalam jing mong lam yong kita juga kejap jan ha tade kat kuma pau postmortem report gini ki hakini ki seperti aktif dan jing like gini ki sin ke mak kade baya kon ni kan hakan kodur nga nakaliang kumuwin ni rang ba nang ne ka tham report ba naka nakaliya hibro ko nga karpat ba ya ke ibala jai ki khun jonga ai ba ki we kan namja su namar ba kajuk katu ka apor namja namar ba kidon maka jing start ni lewat Kim Pai ki khon man yo jing start hagi haman lagi state baru ke India andre ngai haman lagi por ka saja kumne ba nio ka khobor ka basosi balaja kumta te ba ai ba ka khobor ka kane ka apor kanam jasu ki khon jong ki wei nang tanga kerpat ba ya ka government of Meghalaya bahkan kan pe kendiat hak tu ka benta ai ba kan le initiative ba haman lagi state ki dan ki kena jangi balik pulih atau ngadeng aku ba tentu ya government makin buat benia ya ke balaja bat ya ke balong ki ban lab ya kadau ya ke baja ba minum la laj ban lej big state namar ba hang ne po me khaleng nom la ban yo jing start pura tingi ha ban lewat sawi kum ka ban pulia engineer doktor lan kum ki aeronautics engineer ni ha ban pulia sabar ni ha ban lej sabar ban ni ha ban pha ki khon sabar andre ka me khaleng government ka de ban benia alor kene balong hato kilik na ka government ne kilik na personal ne di ban wat ban di ban ai ta security kin ba anom ja bala anom ja ka rigging dong bajai ki kunjung apa in baneng kong apen pau ya ka jing si ka bakrau ya ka ka balaja ya i kun samla zongi bat ka ka apot ka balaja ya i te kai ka report ba yo nang tai ki mi pa jong karu kamhun bat ka kur ka jai hero bat ngaru kumurang ba sunong bat artat badai ki bahi ngasem jong ka ngaru ngampat hun ya kai ka report bala yo nang tai te nakaliang tunga kumurang ba sunong ngakir pateng ya ka sorkar ban bisar hok ban labuddin ya ki nong le kambaman nang ba nang ne sakmat kanom jasu ya kum kan kakam badro nakaliang kasnong ngakir pat jur sa sisin ya ka sorkar ba kan bisar hok nang ba kan nang ne sakmat ya ki kun samla jongi bat ya ki kun samla jongi ya ka jela hi jongi bat kanom jasu ya ki kun samla jongi ya ka kun samla jong ka jela jongi bat not isi baro kawe te nakaliang kasnong tangkum ta kublai sibun